wasetha uThixo yinto ngubani umprofeti. Umprofeti ngonikwe amehlo abone umhlaba ungekasekelwa, lingekabikho izulu, ungekabikho umhlaba, uThixo ezithixelwe. uThixo ezithixelwe, kungekho nto imenza abe nguThixo, kodwa enguThixo ngoba enguThixo. Ze sibone ke ngoku ukuba wayephi, wayesenzani. Uma ngabe sibona laa nto siyampolofitha uThixo, kodwa ke ngoku esasipolofitho asiyi kuThixo, sifika size emoyeni wethu sivule icapacity yomoya wethu silungele ukuhambo lukamoya. Umqimbi wasentabeni wasentshukumeni ngumqimbi wokuprofeta uThixo, ngoba aba bantu balapha bazovulwa imimoya. Umqimbi wasentabeni ayingomqimbi wentsomo wokwenza amabali, kodwa ngumqimbi woprofeta uThixo, ngoba esasipolofitho sibuyele emoyeni wethu, siwuvule umoya wethu, silungele uhambo lukamoya. Ladies and gentlemen, asingabo abenyama, singaba kamoya. Singabo abenyama, singaba kamoya. Ngokwekhalenda kaThixo kukho indawo bekufanele sikuyo but asifikanga. Ngoba sidinga uThixo, bakhona abaprofeti beprofeti abasiyambulela uNkulunkulu ikaNkulunkulu lonto, kodwa siyabafuna nabantu abaprofeti uThixo ukuze kuvuleke icapacity yomoya wethu silungele uhambo lukamoya. Asingabenyama, singaba kamoya. Cela umelolo kwasingaba benyama, singaba kamoya. Bheka ke baba mbuyasa nanto enzekayo. Uma ngabe uThixo uThixo akakwazi ukusihambisa ngaphezu kwecapacity yethu. uThixo akakwazi ukusihambisa ngaphezu kwecapacity yomoya wethu. Kumele kuqala kuvulwe icapacity yomoya wethu silungele uhambo kamoya. Bamba lento, uma ngabe bekufanele uba uma ngithandazela ngise-Joburg ugula ngikuthandazele ngize ndi-appearishe kuwe, ngize ndi-appearishe kuwe ngesikhathi ndithandaza undibone nami ndikubone, ngoba asingabo abenyama, singaba kamoya. Singaba abenyama, singaba kamoya. Uma ngabe baba ukodela phosile wami ukodela, ngibona ukodela in the spirit, ngimele ndiyazi ukuthi kwenzekile, ngoba singabo abenyama, singaba kamoya.
uma ngabe ndibona ungibeka isandla ungibusisa ungibusisile noba nawufika kuwe ungibusisile and uma ndivela phambi kwakho umele undazi ngoba singabo abenyama singaba kamoya. Ezi zinto azikwazi kwenzeka, icapacity yethu incane for ezi zinto. Yo, icapacity yethu incane for ezi zinto. Asikho isikhathi kodwa ngale sikhathanyana sele I will prophesy God. Hallelujah. Because the purpose kustretch umoya wakho ulungele uhambo lukamoya. Simele sitravelishe kumoya. Simele sitravelishe kumoya. Simele sitravelishe ngoba singabo abenyama singaba kamoya. But capacity yethu incane. Kodwa uma ngabe simbona uNkulunkulu phambi kokumhlaba usekwe, simbona uba wayeplane ntoni, leya nto ize emoyeni wethu iwuvule umoya wethu silungele uhambo lukamoya. Shaya izandla zakho uNkulunkulu. Injongo yami iqala Awu kodwa bakithi. Because ibandla manilamba even uirapture izabe nge-event yasenyameni, izabe i-event yakwamoya. Le capacity sihamba ngayo asimlindanga uJesu uma ngabe i-capacity yethu ingastretchwanga ilungele that event. I-event yokukhulilwa kwebandla ayo yasenyameni yakamoya. If sithi si-ready, mayibe i-capacity yethu ivuliwe ukuze sikwazi ukungena kuyo olwasuku phambi koba olwasuku lufike. Church of God, let's move forward. Shakatos, retekeshatos, repakatesh. People of God, let's move forward. Today, I will prophesy God. Ngipolofita uThixo namhlanje. Ngicela usummarize indaba yami nje kafushane. Umbuzo endifuna sizibuze wona namhlanje. Kakujonga uRevelation chapter 5 verse 12. Isitshilelo chapter 5 verse 12. Izambulo Chilelo ngesixhosa, Revelation ngesiNgisi. Ngifuna ukukhulunywa isizuloko. Hallelujah. Sanibangcwele. Amen. Revelation sambulo. Uyazi ngifuna sibhekene. Angeke ngiqede. Ngizosummarize nje into. If we are interested in the book, nansi incwadi ndisindwa into emoyeni wamagcwele. Isikhathi sokuma ku platform yala ekhaya asanele. But this is yes the book, nansi incwadi. Ungasifumanela incwadi yakho. Sikhona incwadi ndisenazo abaningi bakhalile last, but incwadi siphelile. Andizange zothengisa ke incwadi, but anginasikhathi. Ngine purpose kaThixo. Ndinomthwalo. Masikhala sifundele ngesizulu. Kasifundele ngesizulu. Sambulo 5 verse 12. 5 verse 12. Sambulo chapter 5 verse 12.
Yes. Verse 12. Zithi ngezwi elikhulu lifanelwe iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso. Ebanqele ngicela sibheke lento. Angifuni ishumayele, angifuni itutane. Ngicela sibheke lento. Umuntu obhalayo ebhalela idiploma ukhonyeliswa ngediploma. Umuntu obhalela idegree ukhonyeliswa ngedegree. Uma ungekho umebhala lamhla okhonyeliswayo iyakutshela ukuthi oh imamba yenze idegree. Owenze diploma ukhonyeliswa, owenze degree ukhonyeliswa. Into engifuna siyibheke labangcwele, into engifuna siyibhekele naye iyangimangaza indaba kaJesu. uJesu simbona ephakanyiswa nguThixo. Aphakanyiswa uJesu kwi-level apho khona enziwa inkosi, enziwe noKristu. Aphakanyiswe apha igama lakhe likhulu phansi komhlaba, phezu komhlaba nasemazulwini. Ngicela uyibale lento, ngicela uyibale uyithathe uye nayo endlini yokhuleka ngayo. Into engimangalisayo apha naye la kuthiwa ufanelwe indumiso, ufanelwe ngamandla, ufanelwe ingcebo, ufanelwe yini lingako uJesu ayenzileyo le imenza adafanelwe ngale ndlela? Yini uJesu lingaka imenza afanelwe? Yini lingaka uJesu? Ngoba kuyabonakala into yoba ikhona lento ayenzileyo ade aphakanyiswe empostile, aphakanyiswe kwi-level yoba ade aphakanyiswe enziwe uThixo uYesu. Ngicela uyilungisa lento bangcwele. uYesu wayengenguThixo. uYesu wayengengobani? Njengoba kukhona uGod the Father, kukhona uGod the Son, kukhona uThixo unyana, kukhona uThixo Baba, Thixo Bawo, Thixo Indodana, Thixo Umoya Ngcwele. uThixo Indodana pha ayingoYesu mayiqala iBhayibheli. uThixo Indodana phana nguKristu. nguKristu uThixo Indodana. Mangikunike example, nguSulo engudokta, nguSulo engumshumayeli preacher, nguSulo eyihusband. Ngine-roles ezintathu endizenzayo. nguSulo kwi-profession yakhe njengodokotela, nguSulo ongumfundisi, nguSulo oyihusband. Now ngiyi-one but ngine-functions ezintathu. Angikho yi-1 2 3. uThixo akekho yi-1 2 3. mnye uThixo usebenza ngendlela ezintathu. Now elicala likaThixo unyana licala likaKristu lokudalwa ngayo izinto. Bantwana elicala likaKristu ngibani? elicala likaKristu licala lakhe elikudalwa ngalo izinto. Eli liphayana lipha kuJohn chapter 1. In the beginning was the word, and the word blah 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 blah. Imani ke kodwa kwasuka uKristu wayongena enyameni, owesifazana kwafunyanwa iseed, and then that seed uJesu kwangena uKristu. uKristu wambawo kuJesu. amandla kaJesu amandla okudala lawa lekhona uKristu in Jesus.
Christ in Jesus. Ngicela ubambe la ungabikho confused. Into enzekayo ke nayi. Into enzekayo apha nayi. Ngesikhathi uYesu ekhona emhlabeni ebembani igama lakhe ebenguYesu indodana yomuntu nendodana kaNkulunkulu kodwa uThixo indodana yayingaKhrist but simbone ekugcineni uYesu enguye uKhrist ekugcineni simbone ekugcineni uYesu eyinkosi simbone ekugcineni uYesu enguThixo wakutesta intembakalo yakho ba akasiphosi isikhathi ukuzopenikayo angapeniki uma ngabe funda uJesu afunde into ayiyo afunde into anayo afunde into akwazi uyenza uNkulunkulu uyasibamba isikhathi wathi ngizakuvusa besuku lesithathu and then uJesu wamnika ithuba uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu aveze izinto azizo ukuze semhlabeni angabi nakuziphendulelo so that man angabi nakuziphendulela zonke izinto zitestwa kuye uJesu wamnika ithuba uNkulunkulu lokuba ezinto uNkulunkulu angabonakali ngazo the invisible qualities zitestwe kuye ukuze ukungabonakali kukaJesu ungabonakali kukaNkulunkulu ungabi namsebenzi uJesu wamnika ithuba wathesta izinto zonke zikaNkulunkulu ukuze wena ngoba umboni ufunde uNkulunkulu kwinto ayenze kuJesu and then ukungabonakali kwakhe kungabi namsebenzi ungamethembi ngezinto akwenzele zona kodwa umethembe ngento ayenze uJesu ungamethembi ngemoto ithengile ungamethembi ngendlu nayo kodwa methembe ngento ayenze uJesu noba uhamba ungena lutho uthi ngiyamazi akakwenzeli into kodwa itestimony yakho amandla obufakazi umvusile uJesu kwelabafileyo oshapheketheshi umvusile noba kakengenzeli lutho angimboni kweyami impilo sokuthatha ubomi bakho benza itestimony ubomi bakho kuyitestimony ka-T small letter itestimony yakho T small letter kodwa kukhona itestimony ka-T capital letter lithi iBhayibheli malikhuluma ngayo itestimony yomuntu iyohlulwa itestimony kaNkulunkulu yazi itestimony kaNkulunkulu yephi uJesu uma bengekho uNkulunkulu ke ngafukanga uJesu lento uvukile kusho khona nobe ngabonakali uyaphila how will worship because ngobufakazi uzitestile yonke ahlakanta uzitestile noba ungangibona kunamsebenzi kodwa uJesu uvukile that is my testimony istrength zamandla okuhamba uvukile uJesu uma ngabe usiza kum ugula into yokuqala engibaleka ndifike ngigijima ndime kuyo ndithi akaphoxani you will be healed akaphoxani ngesesikhulu cela ngixolele radio this is the year of double close bakhumulisa izindlu zenkulu obaboneze but umbuzo nangu ngiyavuya right Lord this is the year of faith right Lord this is the year of destiny right Lord but ezazinto ziyirespond ezazinto sizawudinga ibehavior awundiva ezazinto ziyirespond of God ewe unayo double grace unayo ifaith unayo unyaka wantontoni but ezazinto ziyirespond zizawudinga ke ngoku ibehavior elingana nekaJesu ukuze ziprovoke sizaba namandla enkonzweni uma ngabe siprofeta abantu singabafundisi ngoba izinto zikaNkulunkulu ziyaphezulu
ungamethemba but ukwethemba kwakho kunganeli isikwa se-10 rand isithenga nge-10 rand ungamethemba but ukwethemba kwakho kunganeli and then ke ngo iprice yokwethemba kwakho eyapasiswayo methembe njengoba uJesu wamethembayo ngoba laa nto uJesu ayiyo yiyatheswa umphakathi ibiza kwenene zonke ezinye nezakho zange zithenjwe sebenzisa imeasurement yakhe uJesu iprice uyi-currency sayibiza njani uyasibona i-behavior kaJesu yiyo siyinikiwe ekumele uba sivele ngayo ndiyavuma i-WW Grace but i-behavior yakho yanele na ukutsala loo nto ndiyavuma uba unyaka wale but your behavior check your behavior Holy Spirit fall afresh and check i-behavior yethu ngoncwele yehla kabutsha uhlole i-behavior yethu singakhuluma ngamandla but amandla irespond i-behavior yakho yanele na check your behavior banqwele masingakhulumi ngamandla singakhulumanga ngebehavior yeshakadesh lekadosha pray uJesu ngicela ubhekele into yokugcina ke ngoku ngicela ubhekele lento yokugcina lebanqwele niyayibona lento yokuba uJesu wabhiyile lithi iBhayibhile chapter 5 verse 7 kaMahebhere lithi uJesu wathandaza eyilile inyembezi kuNkulunkulu onako ukumvusa ekufeni lizathi konke eBhayibhile wazwiwa uJesu kuNkulunkulu ngenxa yentembakalo yakhe egqibeleleyo ya intembakalo kaJesu yathi yagqibelela ukuze uNkulunkulu amve ekumvuseni na ngifuna ukujongela i-behavior kaJesu inzulu i-behavior kaJesu njani ke ngicela ibheke kanje wabhihave uJesu wabhihave uJesu wathi mefile uNkulunkulu wambuka wathatha la behavior yakhe wabona ba wathi manje ngithatha ibehavior ngiyocheckisha amandla engizamvusa ngawo wathatha ibehavior imeasurement yebehavior waya kumandla nawo wachecka amandla wachecka ibehavior wafumana amandla avululwa ngibomvu akayenelanga le behavior inzulu kakhulu akasuke ngapha amandla adala ulwandle akasuke ngapha kodwa amandla kaMoses avula ngawo ulwandle akanelanga la kwaphinda kwakhangela amanye amandla kodwa and then okwesibili amandla adalayo kwiGenesis akanelanga la hayibo kwafuneka uNkulunkulu ngokwenzeni kwafuneka uNkulunkulu ngoku enze umhlolo uNkulunkulu akhangela amandla amatsha wakhangela ngoba unayo uNkulunkulu wakhangela apha kuye wakhangela umebheka uNkulunkulu wabona ba okay lento yenze uJesu iyandikhosta uba njengoba ndinguGod the Father ndinguGod the Son ndinguGod the Holy Spirit into mangiyenze man uGod the Father okwasebenza yedwa uGod the Son okwasebenza yedwa uGod the Holy Spirit okwasebenza yedwa ngicela nize bantu kancane ngicela nize yes ngicela nize mfundisi uGod the Father wakwasebenza njani yedwa ngicela nikhuphuke lapho no uGod the Father okwasebenza yedwa uGod the Son okwasebenza yedwa uGod the Holy Spirit okwasebenza yedwa masibambise kanje wake wabona uGod the Father sebenza ngamandla wakhe wabona uGod the Son esebenza ngamandla wakhe wabona uGod the Holy Spirit esebenza ngamandla wakhe kodwa wafumana ba onke la mandla kanelanga mabadityaniswe benza amandla ekuthiwa ngamandla amakhulu benza amandla angazanga onwe la lithi iBhayibhile Ephesians chapter 1 verse 19 lithi the great power of God kwenzeka badityaniswa kwakaba ibehavior kaJesu ikhosta uNkulunkulu kuba asebenze wonke la mandla wakhe akazange abonwa kwangena amandla amatsha angena la mandla aphiwe igama kwathiwa yi-resurrection power resurrection power oh la mandla
amenza. La mandla amenza. Amenza uThixo. Ibehavior yakhe yayinzulu. Kwafuneka because uThixo wonke emazulwini. Yo, siyabonga moyingcwele. Phakama kakhulu. Namhlanje Nkosi. Siyehluleka sesithi sikhulumayo. Unjani lethu njena? Unjani lethu njena? Akekho njengawe. Akekho fana nawe. UThixo Somandla. Phakama kakhulu. Phakama kakhulu entamama. Phakama kakhulu ekuseni. Phakama kakhulu. Besikobani thina ukubuka phezulu. Phakama kakhulu. Sikobani thina. Phakama kakhulu. Phakama kakhulu. Phakama kakhulu. Sit down. Phakama kakhulu. Ayishakalezo. La mandla amenza kanti inzulu ibehavior yakhe yamcost uThixo. Oh my God, ibehavior kakhe inzulile yacost uThixo ongasangabona. La behavior yadibana ne-respond kanti ibehavior kayihlangene ne-respond la ibizwa ngento ekuthiwa zii-ingredients of the word. Hayi ashakadeshi yabizwa bebamba lapha kukhona into ibehavior ngapha khona i-respond. Uma kanti njengoba iphumile ngapha zaphuma nangapha zabekwa zaba phezulu, the egg and the chicken are one. The word and the fullness of Christ are one. Lando yenza fullness of Christ behavior. No respond. Yenza fullness of Christ. Christ and the word are one. And then the egg and the chicken are one. Alright. And then it kind of no good fukamele. Ukuze likhuphe chicken. Alright. Yo. Funa good fukamele. Fukamele. Likhuphe la chicken. And that ilizwi nalo line-nature Christ lifuna ufukanyela. Kesikade abunjwe uChrist kulingaphakathi. Makade abunjwe liyafukanyelwa. Angivale ngelithi. Siyahlangana la. Umoya oyingcwele uyazambula. Sifike lana ibe nguword the Christ awani. And then umsebenzi wakho wena uyifukamela. Uma ngabe ulifukamela angizokhuluma ngofukama namhlanje but liyafukanywa lide kubumbeke something adibane ibehavior nobunzulu bayo idibane irespond nobunzulu bayo zibumbe uChrist in you zibumbe uChrist in you zibumbe uChrist makade abunjwe kuni but ingena ngezwi and then ungena kwayo ngezwi kanti ilizwi lino Christ lifuna ufukanywa desikade kudibana iJesus nesegodliness and then ziform Christ ngompilo Christ esimformayo Christ esibabonayo bayithu hayi ungathi ngikulishuba into ndekho ndibonisa uChrist wokuqala esimbonile ngoba ehambe noJesu ngulo wadalayo wangena kuJesu wahambisa uJesu kodwa waphuma mhlebethelo. What you just my God, why are you forsaking me? Lord, can you show me Christ? Can you tell them show Christ? Uzela, uzopatnarisana. Wabuya in fullness. It is the fullness of Christ. Amandla liyahlaba liyehlula isecret ilandi phakathi. Imfihlelo ilandi phakathi kapho lisephula imithi yemisedala imithi yaseliphanoni liphuzisa impabalo liyahlaba liyahlula uphekwe landi phakathi.
ubhekwe nathi phakathi bhekwe nathi phakathi khumbula laa nto yamenza uJesu yamenza owaseNazaretha kodwa yamenza uThixo wavele engabhekeki ebusweni bakhe ubuso bakhe bulangaba amalanga komlilo ngiboniswa ngumoya ongcwele ngenye imini uthi xa kuthiwa uYesu akabhekeki akusholanga but i-example ya ngabona uYesu one day umoya ongcwele he touched me umphefumulo wami watoucheka everything concerning me ngavuleka amehlo ngabona uJesu uJesu ngambona ehamba phakathi kwey'ntaba ngambona ehamba phakathi kwey'ntaba ngathi nangu uJesu uma ngimbheke ebusweni akabhekeki uyazi yini emenze engabhekeki the love of God the meekness the forgiveness peace angeke uthi ikhala lakhe linjani ezazinto zimgqubile ubuso bakhe uthi uma umjonga uhlabeke enhliziyweni akabhekeke ebusweni uthi uma umbheka ubone i-meekness ubone ubulali uhlabeke enhliziyweni ubone akabhekeke awunothi ikhala lakhe linjani zonke ezazintukulunkulu azizo zibumbuzile ubuso bakhe uyakhazimula ngalo ndlela uyakhazimula ngalo awunambheka umbheka kathi kambheka ngabona uthando angayibona impumulo yakhe ngabona uthando angayibona inyosi ngabona uthando angawubona umlomo ngabona i-meekness akabhekeki awunamthoka isikhathi eside laa nto yiyo iyawoyisa umphefumulo wakho ngicela uhambe nale nto uyosithathisha ekhaya apha elizwini kukhona amandlovuko la mandla amenza uJesu asehleli phansi asizeni la asizeni la baba asizeni la nanti le combination isezweni unjani xa ungenwe ilizwi lisebenze ilizwi lakho fukama kuzawuvela le nto ngoba uChrist kodwa lena ku-fullness of Christ iBhayibhile alisonde kanti fullness ukuphelela kwaChrist ezweni kukho le nto kukho the resurrection power fukama le nto zidla ngayo meditate on this meditate adakudla kuwe meditate zidla ngayo ide ishele uvela uChrist kuwe makathi bunjwe kubunjwa lento uzawukhuluma amazwi uthi ukuba umoya owamvusayo kwelabafileyo uhlala kuwo asisodwa la endlini asisodwa we are not alone posted asisodwa the angel is all over this place asisodwa the angel is all over this place asisodwa la endlini asisodwa akuna udiliva izinto ezinje kungabikho security ikhona security ezizinto ziniswe akuna ungakhutshi security asisodwa aliphakamise izandla zethu zisodwa ayilamanda zalala ayilamakadesha prekadesha ilamahando zepukidesha siyabonga baba singobani thina umababa ungakhulu izinto zingana kuthi siyabonga nasekuseni izinto zezulu wethu izifihlelo lezi singobani thina mnolweni